So, Fuß. ngira ngo nkuko twagiye tubibagezaho mu nkuru zacu zitandukanye, ni ikipe ya Murera ariko y'abagore, aho imaze iminsi mikeya ivuye mu gihugu cya Tanzania, ndetse aho yitwaye neza ikabasha gutwara umwanya wa kabiri ndetse n'amarushanwa ya CAF Champions League ariko mu bagore. Ahangaha rero niho abayobozi abakunzi ba ekipe ya Murera ubwo bicaye bagatekereza uburyo bagomba gushimira iyi ekipe, maze batumira abantu bagiye batandukanye. Niho rero umunyarwenya cyangwa umwe mu bagabo abantu benshi bakunze cyangwa se umugabo ukunzwe, aho bavugaga yuko ashobora kuza kwitabira ibi birori, ariko abenshi bakavuga bati Nzovu ntago ari buhakandagira. Rero yaje gutungurana, ndetse atungurana mu mwenda w'umuhondo cyangwa umupira akunda kwambara cyane wa ekipe y'u Rwanda Amavubi, ndetse akihagera abakobwa ba Rayon Sport batera induru bariyamirira, baravuga bati araje, byerekana urukundo uyu mugabo bamufitiye, dore yuko ngira ngo nkuko mubizi yigeze gutangaza yuko ari umufana karundura wa ekipe ya Rayon Sport. Aravuga ati ngewe fana Rayon Sport, nubwo bwose hari aho yagiye akora ibiganiro nyuma yaho akagenda yerekana yuko awenda byari amaco y'inda cyangwa se byari kugira ngo yibonere imibereho. Ngira ngo nkuko mugenda mubibona kuri video, uyu mugabo yahageze, maze akihagera ntago bigeze bamuhereza akanya ko gutekereza na gato, ahubwo bahise batangira kumufata maze baramubyinisha karahava. Ubundi Nzovu nawe nkuko mubizi asanzwe akunda kubyina, maze arabyina karahava. Nyuma yaho bivugwa yuko uyu mugabo yatahanye amafaranga, dore yuko ngo bamuhaye amafaranga ndetse akagenda anishimye cyane. Naho abakunzi ba Rayon Sport harimo abayobozi ndetse n'abandi bageneraga ekipe ya Murera y'abagore miliyoni zigera kuri enye z'amafaranga y'u Rwanda mu buryo bwo kubashimira uburyo bitwaye mu gihugu cya Tanzania, by'umwihariko mu marushanwa ya CAF Champions League. Naho ikipe ya Murera yagiye muri aya marushanwa, abenshi bavuga yuko yagiye nta bushobozi ndetse yagiye mu buryo busa nkaho bugoye, ariko babona uburyo yitwaye cyangwa uburyo ibyo yakoze bakaza kwishyigikira. Abenshi bakavuga bati burya iyo umuntu akoze neza buri wese amuza cyangwa buri wese aramushyigikira. Rero ni ekipe ya Rayon Sport tubibutse yuko yatwaye umwanya wa kabiri. Abenshi bakavuga yuko uyu mwanya ku ikipe nka Rayon Sport atari umwanya mubi, bitewe n'amakipe yagiye ikuramo ndetse n'uburyo muri rusange yitwaye. Iyi ngiyi ni Tahatibu Ward, mu gace twita Tahatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru agiye acicikana kandi amakuru agiye agezweho. We nta kindi usabwa ni ukudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Instagram, TikTok, Facebook, hose twitwa Tahatibu TV. Ndetse ikindi ntugende udakoze like, kuko iyo ukoze like bitwereka yuko ibiganiro byacu wabikunze. Ikindi inyunganizi yawe, igitekerezo cyawe, cyangwa se uburyo uba wafashe ibyo cyangwa amakuru tukugezaho, ushobora kujya hasi muri comment ukatubwira, ukisanzura, byose biremewe. Nge nitwa N Yusuf, duhure mu biganiro bikurikira. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya, turabakunda, Imana ibarinde.